Adın kimin? Anasta. Sağ kalın. Hatta. Biblioteka hiç açığında. Olduğundan kaç sene bıraktık. Книга колобит. Книга колобит. Книга Пятибека. Альбер. Тор. Ахалка. Чумпуава. İki gününden adım altına daha çok Biblioteka diyen tuguy. bibliotekadır. Elbette kinigelerci. Biblioteka canlar tugun alları. Bibliotekada canlar kinigeni ulaşanlar ona kadarlar En biblioteka hiç bugün de. hıcıvatan Tugun makkını. men Maşa nedret kinigetin kırbıt ona min zaykalak kinigen kırbıtın ona min elbette kinigeni kırbıt. Спасибо, Аниман. Пока-пока. Давид, библиотека ден тугуй. Библиотека ден эбегрелиет. Онна тугуля лирия бен. Книганы ағар. Онда. Атын кириден ағарlar. Онда. Оғалыр. Шахматын ойlar. Книганы көрелер. Онна hiç açığında. Tugun açığını. Мянячым, онда книганы көрелер. Онда. Библиотекаға книга бәрі туға ачкырақ чөче балына бігі книганы ұғанбаған ағағын оны ұғасанбаған төптір берерін оғаланбаған ағағын книганы көрігін чумпурағын анабақын чумпуроқтақын мәнікке оқтақын чумпуран книганы көрігін. Меня зовут Семенова Амелия Васильевна. Я живу у Устья. Сколько тебе лет? 4. Что такое библиотека, Амелия? Скажи мне. Библиотека, где хранятся много книг, А почему они там хранятся? чтобы никто обворовал. Что сделал? Обворовал. Обворовал? А что? А люди почему ходят в библиотеку? Чтобы почитать книги. Да. У кого они берут? У библиотечника. Да. А ты любишь читать книги? Да, люблю очень. Вот коробок. Коробок. Спасибо, Амелия. Пока. Пока. Атын кими? Я Залина. Библиотека ден тугуй? Это билеток. Занятия, она школа, она тетает, она
это Юшка, она, это книга. Türkününün И Türk'ünün adın kimliğinin adım Andreeva Diana. sahın Сахым без Yana biblioteka ден тугой. библиотека ден. Книга карабит. Ondan Книга арабит. össe. Tuğunan Анюбут. Emsi Türk'ün de biblioteka var. Ага. Kimliğinin Türk'ünün. Эбелин, Алесалин, Эйкини. Мама. Tuğunan mıkkını. Она нябутум. Ondan. Книга карабит.